Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Ijwi ribasuzane rya Fabrice Mporana nayo uje kubagezaho amakuru ari kugenda avuga hirya no hino ku isi. Tubifuriza kujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yacu mujye muyabonera ku gihe. Amakuru yacu ni munyemerere tuyari hano mu Rwanda. Tubabwire ko Turahirwa Moses amenyekanye nka Motions yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje uko rwataye muri yombi Turahirwa Moses wamenyekanye nka Motions ndetse akaba ari umunyamideli ukomeye cyane hano mu Rwanda. Turahirwa Moses umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry aganira n'igihe yavuze yuko yapimwe agasangamo harimo afite ibiyobyabwenge byinshi ndetse yagiye akoresha, ndetse igihe umunyamakuru w'igihe yamubajije niba ibyo yatangaje harimo kuba yarakoreshejwe n'ibiyobyabwenge. Gusa uwo bita Dr Murangira Thierry yavuze yuko bishobora kuba bifitanye isano kuko ngo ibiyobyabwenge yasanzwe yarakoresheje ibiyobyabwenge byinshi byamwuzuye mu mubiri. Turahirwa Moses yamenyekanye nk'umunyamideli ndetse agenda akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kuko si nabwo bwa mbere Turahirwa Moses atawe muri yombi, kuko no mwaka wa 2013 yigize gutabwa muri yombi. Gusa icyo gihe urukiko rwamugize umwere asa gufungurwa by'agateganyo, gusa yaje gukomeza amasomo yiwe. Abahanzi benshi bagiye batandukanye harimo n'inshuti ze za hafi bagiye bagaragaza yuko Turahirwa Moses afite imyitwarire idasanzwe, ndetse icyo gihe nabwo atabwa muri yombi yakurikiranywe gukoresha ibiyobyabwenge. Kuri iyi shuro ubita umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yatangaje yuko n'ubu ngubu bamusanzemo ibiyobyabwenge byinshi yakoresheje. Turahirwa Moses yavuze amagambo atari meza ku mukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame, avuga yuko yanga Kagame ahava akagera ndetse akananga n'umuryango wiwe, ndetse avuga yuko yanga n'inkotanyi muri rusanze. Yagize ati nakuze nanga inkotanyi ndetse na Kagame, ndetse na n'ubu ngubu inkotanyi sindazibabarira. Byarambabaje ubwo First Lady yambwiraga yuko Kagame azambara imyenda na hanze. Ibi byose byarambabaje, ndetse avuga yuko ngo bita Ange Kagame yohereje abasirikare kujya gusaka mu rugo iwe bakajya kureba ko nta biyobyabwenge bihari. Ibi byose byaramubabaje. Birumvikana yuko yatatse nyakubahwa Perezida Afurika Paul Kagame ndetse akanataka n'umuryango wiwe. Ibintu byatumye harimo abantu bamwe bakomeye hano mu Rwanda bavuze yuko bagiye gutwika amashati baguze kwa Moses, by'umwihariko bita Kakoza Nkoza Charles Kenisi, akaba n'umuyobozi wa kinyamakuru bita Radio and TV1. Yavuze yuko afite imyenda myinshi yagiye agura kwa Moses agiye kwita ayitwika bitewe n'amagambo Moses yavuze. Moses yagiye agawa n'abatari bakeya ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko aya magambo yavuze atarakwiriye kujya kuvuga ku mukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Afurika Paul Kagame, aho bamwe bagiye bamusubiza bavuga yuko bagiye bashima umukuru w'igihugu uburyo cyihagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ndetse n'ibintu byinshi yagejeje ku banyarwanda harimo imihanda n'amavuriro. Abaturage b'igihugu cy'u Rwanda barabimushima, ndetse babibaza impamvu uwo bita Moses ajya guhangana n'umukuru w'igihugu, kandi nyamara umukuru w'igihugu afite ibintu byinshi byo guhangana nabyo atabona umwanya wo kujya guhangana na Moses. Bamubwira yuko agomba kujya guhangana n'abadozi bagenzi biwe, akareka umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ndetse n'umubyeyi wa Moses yitandukanyije n'aya magambo Moses yavuze. Bavuga yuko iby'umuhungu wabo yavuze bitandukanye, ibintu by'umuhungu wabo yavuze bitandukanyije nabyo, ndetse byabatunguye kuba yaratangaje ibintu nka biriya. Ibintu byanatumye n'umutinganyi mugenzi we wa Semuhungu Eric wamenyekanye nk'uko ari umutinganyi ukomeye cyane hano mu Rwanda, yavuze yuko ibyo Moses yavuze bitandukanyije nawe hari abantu bashaka kubihuza n'uko ba ari umutinganyi nta hantu bihuriye. Bavuga yuko ibyo kuvuga anapfobya jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 naramuka afashwe azabihanirwe n'amategeko, naho bihuriye no kuba ari umutinganyi. Aba ni bamwe mu bantu bamwe na bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse b'inshuti ze za hafi bagiye bitandukanya n'amagambo Turahirwa Moses yatangaje ku mukuru w'igihugu ndetse n'umuryango wiwe, by'umwihariko n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Rero akaba yamaze kuba yatabwa muri yombi kugira ngo akomeze gukurikiranwa ibyaha akekwaho, ndetse umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry akaba yavuze yuko iperereza rigikomeje kugira ngo barebe koko niba hari ibindi byaha uyu Turahirwa Moses ashobora kuba akekwaho.
Mu yandi makuru mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana ku isaha y'isa 12:30 nibwo umudamu yaravuye guhaha atashye ageze ku muhanda aho hafi y'ikigo cya SC Nyanza aza guhura n'umusore w'umujura amwambura telefoni ahita yirukanka agana ahantu mu myumbati hegeranye no kuri kaminuza yigisha amategeko hariya mu karere ka Nyanza kuri RPD. Uyu mujura akaba yese yirukanka akagenda kwitsimba muri imyumbati, gusa umwana bari kumwe yahise avuza induru, yarari kumwe n'umubyeyi wiwe, abantu baragotagota bahiga uwo mujura biza kurangira bamufashe, dore ko yari yambuye uwo mudamu telefoni ya smartphone. Biza kurangira uwo mujura bamufashe rero batangiye kumukubita, inzego z'umutekano ziba zirahageze bahita bamujyana kuri polisi, dore ko yajyanywe n'abantu bari bambaye imyenda ya gisivile bavuga yuko ari abapolisi. Bahita bamupakira mu modoka bahita bamujyana, bahita bajya kumuhana. Gusa abaturage bavuze yuko bagomba gukaza umutekano aha hantu kuko nibwo bwa mbere habereye igikorwa nk'iki ngiki cyo kwambura umuntu telefone, dore ko ibi bintu ngo byaherukaga kera byo gushikuza umuntu telefone ayifite ku gutwi ari kuyivugiraho. Ibi ni ibintu byabagaho kuva kera, ariko ubu ngubu bikaba byongeye byubuje, ndetse n'ako gace babikoreyemo ni ahantu hegeranye n'umuhanda, gusa ahita yirukanka akahita ajya kwishana hasa nk'ari mu bihuru cyangwa se mu myumbati. Ngo ni ibintu bitabagaho muri ako gace ko babihakoreraga. Bakaba basaba rero inzego z'umutekano gukaza umutekano, ndetse bakajya bacunga abantu, bakajya birinda abano bajura hato na hato, kubera yuko bimaze kugaragara yuko hari bamwe mu bantu b'insoresore batagira ikintu bakora, bacunga abantu ku isaha y'isa 12 bimaze kugoroba bakajya kwambura abantu telefone, dore yuko uwo yarayambuye yari n'umugore udafite imbaraga, yatagira abantu ngo bagende bagiye kumugota babashe kuba bamufata. Gusa uwo mujura akomeje gutakamba asaba imbabazi ngo bamureke, asaba imbabazi ngo bamureke, niba mujyana ntagazongera, biza kwanga biza kuba iby'ubusa. Ndetse ibingibi bikaba bikomeje no kuba bibe kuko bakomeje kwibaza impamvu hari isoresore zidakora akazi kenshi, aho kugira ngo babashe kuba bakora bafite imbaraga bakajya gucunga abakecuru, bakajya babashikuza amatelefone. Ni ibintu bikomeje kuba iby'agahinda, abaturage benshi bakomeje kugenda babigarukaho babiganiraho bibaza buryo ki abantu b'abasore bakagombye gukura amaboko mu mufuka bagakora, aribo bajya gutega abantu batashye bakajya kubambura amatelefone. Mu makuru y'imikino, ikipe ya Sport yakinnye n'ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazire muri Peace Cup. Ni umukino wabereye hariya kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye. Ni umukino utari waravuzweho rumwe, dore ko ikipe ya Sport itari yarigize yemera kujya gukina, gusa finally yaje kwemera kujya gukina n'ikipe ya Mukura, dore ko na Ferwafa yategeye ikipe ya Sport itike izayisubiza mu karere ka Huye kujya gukina n'ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazire, ndetse bakanabishyurira na hoteli bagomba kubamo. Uyu mukino rero waje kurangira ari igitego 1-1 hagati y'ikipe ya Sport ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazire. Akaba ategereje rero icyo nakita retour, kuko ni knockout, kugira ngo arebe indi kipe izasezerera indi hagati y'ikipe ya Sport ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazire, dore ko ikipe ya Mukura ikomeje kugora ikipe ya Sport mu mikino 3 yose iheruka. Ikipe ya Sport nta na rimwe iratsinda ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazire. Ese Sport bizarangira itsinze ikipe ya Mukura Victory Sport i Kigali kuri match ikipe ya Sport izakira? Reka tubihange amaso. Nangaye makuru rero nari mbazaniye, ngena Fabrice Mporana naye bibutse kujya mukora subscribe, like, share na comment. Ndabashimiye mugira amahoro.